aya ni amakuru mashyashya agezweho. Intambara hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel bakomeje guhanganamo na igihugu cya Iran iracyakomeje. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bakomeje ibitero ku butaka bw'igihugu cya Iran ku itariki ya 28 Gashyantare umwaka wa 2026. Kugeza ubu ngubu ayo makuru avuga ko ibitero byibasiye ibice birenga 3,000 muri Iran. Ibisasu rero biterwa bikaba byaribasiye ahabikwa petrol ndetse n'inganda ziyitunganya muri Thailand, bikomeje kugorana ndetse biri guteza inkongi n'umwotsi mwinshi. Gusa igihugu cya Iran nacyo ntabwo cyicaye ubusa, kirimo gisuka nacyo cyangwa se gisubiza ibitero. Iran yatangaje ko yarashe misile 16. Muti byagenze bite? Ndaje mu kanya gato. Igihugu cya Iran cyatangaje ko cyarashe misile 16 n'indege z'intambara zizwi nka drone zirenga 117 ku bitero ku bice birimo ibirindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Muri kino gihe Iran iri kuvuga ko izakomeza kurwana kugeza igihe intambara ishyiriweho akadomo cyangwa se irangiriye burundu, ikavuga ko irimo kwivuna ibitero bayigabyeho. Nkwibutsa ko muri ino ntambara abantu benshi bamaze kwasiga ubuzima, abantu bamaze gupfa. Raporo ivuga ko abantu barenga 1300 bamaze kwasiga ubuzima muri gihugu cya Iran. Ibi byose ni ukubera iki? Ni ukubera bino bitero by'indege ndetse n'ibisasu. Ni mu gihe ndetse n'ibiciro bya petrol byahise bizamuka, ubu ngubu bikaba byihagazeho kubera ino ntambara ikomeje mu gihugu cya Iran. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikimara kubona rino zamuka ry'ibiciro bya petrol, bashyize ahagaragara itangazo rivuga riti Leta Zunze Ubumwe za Amerika izakomeza kugerageza ibishoboka kugira ngo igabanye irizamuka ry'ibiciro bya petrole mu minsi iri imbere. Gusa ibi ngibi Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo bari gukomeza kubivuga, ntabwo bari kubuza imyigaragambyo kuba. Ni mu gihe abantu amagana bakoze imyigaragambyo mu mujyi wa New York basaba ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagarika bino bitero mu gihugu cya Iran. Gusa ibi ngibi ubwo byabaga, umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Leo akaba yasabye ko ibisasu byahagarara kandi hakabaho ibiganiro ku mpande zombi byo kugarura amahoro mu karere. Nitwa Bomva, yindi Kingdom JBTV. Komeza ukurikirana Kingdom JBTV, hanyuma ibintu byose urajya ugenda ubibona 5 kuri 5.